District Road Safety Committee atum pen long phli adim road safety amai padopon langhin BJP Mondal sai hemalong felicitation amai padopon RTI activist Mahajon Kro Pherangke amai kangni Kardom nili birtar life thanbangpi sami malin terangpi lasno nang tonpen birtar jupon iksuna Karbi Anglong ta Tovar keme pen ajok Penang atum Aron kachini pen Tovar kedam pen ajok apran kedam nangta do olo Sonsi Pinyada Porphai Capen DRSC Mati District Road Safety Committee atum pen accident pen ko sonsi chepajok nangji mapu long phli lo Charlie aso maraphan Aron alam thanpon Lake Karkok High Secondary School Jengrong P High Secondary School Langhin High Secondary School along Pamanpon Bangsa Amai along District Press Club of Karbi Anglong Kongchum Bang Danielson Bay Sonju Bora Senior Pherangke atum pen accident pen kachepajok nangji alam thanpon Athenon Tovar Crow Phli Wang Lopen Gari Kaching Koi Gari ke Patong Lapen Gari ka Pachat Pik Pik Pen Ongdong atum apran kedam nang Theglong Piklo Lasi Bangso Kisung Pen Kachepajok Jiaphan Thanpare Pon Ajoy King Pen Kedam Mahut Gari Light Pen Gari Katewar Tum Anang Kachini Joy KG Aphan Dress a Color ke en nang ji Aron Thanpon Lake Kedam nang ji ason anta che Thanpon Phuloni Pen Pinchong Rong Pi Report Birta Life Put reflector on bicycle. Yes. Dress ta kilok address ta bright color na ko edi ajok hande anke reflector dolo tote memen tu lote la kumle la tovar ele bang reflector ta activity hai la landing road hai landing road ta kong lobo tote tu landing road hai pasu lote ekdom thang dang na khati hai ami thang alat kali ma dianda la reflector bolo de lage और लासोन सी ना साइकिल लॉन्ग तबे चितालो बुते लासोन सी 2M को ना फान की ऑफ मुनी दो प्रंचिनी को they will know that somebody is riding a bicycle and they will take care of it so if they don't see you then they may hit you they may hit us Lakha kire ke thom langhin constituency BJP methang asai hemalong non hedjong langhin BJP mondal maipu kimi kangwai pon Krishna Mohanta Basumatari aphan karchopon Pini Porphai Krehini Malompen Pangcheng Ponsi Langhin BJP Mondal Chunbang Ahin Pensi Bangso Mai Charipon Along Aluhia Man Peng Kachitong Dun KACEM Billy Mohan Khaglari Langhin Videsi Chairman Bir Singh Timo Jaipong Lamps Chairman Hemari Teron Lapen Penang An Man Peng Kedoatum Chitong Dun Phuloni Pen Pinchong Rongpi Report Birta Life Nong Langhin Homostir Amar BJP Mondal Committee Nutun Hopati माननीय श्रीजुत कृष्ण मोहन बसुमतारी আজি আমি সাংগঠনিক কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক দায়িত্ব দিলোঁ ইয়াৰ আগতে আমাৰ সভাপতি আছিল সুনীল কুমাৰ বড়ো দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলে চিন্তা কৰি এই লাংহিন মণ্ডলৰ বিজেপিৰ কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে বা সক্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্বি আংলং জিলা ইষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাক লগতে অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ মাননীয় সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক মই আজি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ মাৰ্গদৰ্শনত আজি আমি নতুন সভাপতিজন পাইছোঁ আৰু সেই সভাপতিজনৰ লগত আগন্তুক দিনবিলাকত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাংগঠনিক কাম কাজ কৰি যোৱাৰ যি পৰিকল্পনা সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে বা সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই নিজকে খুব ধন্য মানিছোঁ আৰু লগতে আজিৰ এই সভাতে আমাৰ লাংহিন মণ্ডলৰ 32টা পুলিং ষ্টেচনৰ সকলো সভাপতি সম্পাদক লগতে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আহি যোগদান কৰিছেহি গতিকে আজি আমি খুব ভাল লাগিছে আজিৰ এই দিনটো সেইকাৰণে মই সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ Bangso Pherangke amai kangni pon alam the jase met laki KACM Dr. Tuliram Ronghang kabor ipon ke pathuai hin kapaching thor jipura constituency inkoi ratrok along sport complex kikim pilo laso sport complex kikim pen koan koson kupula pen komatsi ali kilong lahai alam klardak pen alangli kaning je alam the arjipon sinang difu pen birta life apherangke Abraham Tisor report Anglong digital news forum asai hemalong Dili Franke Mai Long, Franke Mai Tipa, Tabang Solong Nangache Tondun, a channel Kiduan, Atum Panda Churulo, Lapen, a Kardom Pejilo, Lasi Alang Litum, Karbi Anglong Arapan, a Hopet, Lapen,
laso news mate abirta kapali usi nili ning thesi pinidak tako Penang mai phalo lasi ke chengsi nili ke chengponi kala phalo je Karbi Anglong Autonomous Council sitame Ladakh MOS apike Karbi Anglong Territorial Autonomous Council position stonglo sitame non alama bangke je Karbi Anglong Autonomous Council ilitum 70 years suselo lasi la solo kaching thuramu mate development pu ilitum kaya ke han kong asitina party tame laso ke han kong do lasi laso hormu kupwa anatusi ke dama development bang label asitin Aron aje lo kami Karbi Youth Festival le punoy Durga Puja le punoy Zonal Festival le punoy ba kopenia bihu le punoy ko pia posi non munit kom hak ditilo lapen bozara long arni bang sitame di foson town ilitum Karbi Anglong pendak hello itu mahem pilo arong so pilo pia posi munit kom hego arang sam Pinia birta lopan sekang tonpon iglo lang igbom tha birta life